Kinong ilam karib hoi dorbar kila pentip kajing rakhi kajing dap live hui snem karib hoi district mentau snem kan long ha kasan terik ujeliu kabadai ru kesengi rakhi kesengi penek mariang namar kasau terik kabadai kesengi belaju rakhi kahap kesengi ublei bat menta ke kenti kajing rakhi kan long ha barok sau teliki blok jong karib hoi kibakan thup ya kabhoi rembong blok ko sning blok ko ling blok bat kajirang blok kenang beki pat ba barok kin yok badi shimentalang ha katai kesengi Kumta na kaliang karib hoi dorbar ka khot bat wer ya barok ki pat ba nong shong shnong jong karib hoi bakin mi renti kate kasngi ban shimenta kajing rakhi kajing dap life way snem jong karib hoi district bada kate kajuk kasngi en sadon ru kajing trailang bat ka bor district katanat forest kum shibenta ban rakhi ru ya ka world environment day so ka report bar ka baning kong ya diang subah berkai ku boleh piki media persons na Poriboi district belawan hagani ka nok paisi pania long kum sibenta jinge trelang ha ka bagaribo do bar ka don aa pan pha ai gani ka perta ka sula seki khun jong ka them riboi ni don hang neru ki official jong ka ribo do bar ki don jeng setri ka diang chunga president advisor vice president jong ka ribo do bar ka priang subhai piru syakanika janmit kene gede ka snam ka ba nilai syong perkhat borok si snam ka ai ka bangin ai siki khun jong ka ribhoi ha ka ribhoi foundation de nomor hadu usnam arajar alquar ikhun jong ka ribhoi borok ka wei kimyo ki bapli bani sakhi ka ta ribhoi foundation de nomor lasu station bejaka ha ka district headquarter nongpo ke western ribhoi ke eastern ribhoi ke miadon bertalang tengi don kijing sungkhya ban penher ngene ko khubor ya kata ka ribhoi district bi jungi syaki ladala syaki rempeying ke bedon ha ribhoi barok kowe dei kade ka bala pelong bange ay kene ka berta ke sulah ya ki khon samla ki long kemi ki long pa ki nongelam da ka baklet ya ka political wing ke bakidon da ke baklet ya ke kenhun balang ke bakidon da ke bakiklet ya ke jingyadon kti jungki bat kanu kenhun bat ngi khot lang iki nomor baka sau terik ke bangiyo ya ke riboi foundation de ka ngat ka snuble la ya rai lang bat ke district administration ban le ya ka ban celebrate ya ka santarik ka badairu ka world environment day ya bakin mau ya kene ngipen ken mau ru syaki khun jong karib hoi syaki rangba syaki nongyalam ban khun samla kan the ber senrang jong ka dong rib hoi da ka bangimla ban klet yiki riu rangba ki bala trei rat ba ru banwanra yaki rib hoi district kumni kumbakalong kane ka control na do ka district demand committee ya ka bala khle dai ba jadi rumbai kum chairman ba rang kan sai makdo kum secretary ku tugapor ki bala trei tenge tinggi aingu yo boleh badai hagijing long chief minister jeng ba didi lepang yo ya ke kabu ba sau tarik ujun Syihajar khandai spa khandai puar ila yo ya ke district ke Bapura dia ba jadi rembai imdon su ndrengi ai ka jing kulai ke pekerpang apa ke jing alam jung i ke komiti irang don bok bai ba rangken sai makdo idang ya don bat ngi bat kribo do bar haduk mata bat ngakermen bahaka santarik rung ngendang yu i ke dur khmat jung i bat yigi mati matjat ke baila dep tre bat ke ba in sedang tre nani skmat tingi ai blero ya ke orang ba iba arbi sadap ri don lang haka demand committee tu kapor mentai long president jongka ribo dobar bat ke jing kublei ko bakam kerpang lada klem une ubai syong hak suki bat kabor ngam tharai ngin la ne amban perulong e ta kicingkwa jungi kum kadong riboi tingi ai kublei ko kerpang e doktor didi lepang bah jinglong chief minister jong u yo ye ni kabu ban besu ye ni jumut seperkat bangin wanra e ta sarkar hajan jong pai pa ngin wanra e ka roi ka par ka kham state haga dong riboi dak ka bangi yo laga jong ka district administration ekani kala pendap ya ke mensim kala penhun ya ke jingkwa khamtam kum gi leader ki bi khon ban yo igani ka district gitu ka por bat ngam artin ban ong
bawat imahe di lapang idon gijing sohon ber gijing kemen bai layok ban le ya gribhoi hakapor ke belong chief minister da ke ba grand kum ka ribhoi district ke Bapura hakane ke sngi tang bakane ni kermen bakane gede tang ke jing sedang warjar arpulai udai tang ke jing sedang ha pangilarai babaro southly kisin RD block apo ribhoi district kin celebrate hala ke jong ka block minom confine ya ka celebration jengi tang district headquarter inle ag bohernbong sin RD block kawai program kawai umsning sin RD kawai umling bat kawai patat khama te layo iga notification ro na kaliang jong DC ubala instruct igini video bakin organize igini program bat ngi kerben ba ka program ka santarik kalong ka job but ngi ai kublay ro ya district administration na po kajing alam jung DC kumjo ro ya forest department kabalay trelang banya don bentalang haka santarik banle kalong dual program way nagtaka tree plantation kum ka wall environment day para kujo kapor ban commemorate ya ka Ribhoi district foundation day den namar kata-kata dakane keperta ya khot ya wer ya baro kinong susnong jong kadong Ribhoi lada kila lada kila por ya baro kinong elam lakalong jong ki NGO lakalong jong political party lakalong jong ki palang ikot ya wer ki ya ki educational institution ro ibahap hala ki jong ki block bakin ya be kin ya platform ban poi syagiri program kaban sedang nadu khatway beje men step ter hadap mendakut ki program ki bubun ki bangin sependap klem de nyau khmat klem de jer keteng ya no enoru kane gede ki jingkhot kabala salon sar ya gitu ki badon ke mensim ban nyau ya lede bakane gede ki sngi ki bakarpang na batajonga ade ban lek namar kata sloba de ke mensim ka bakeluj wan ban yasno kitilang aga santarik hala ki jong ki blok hakaba nginyo ro ya ki jingkren lakalong nang Ribhodabar, lakalong nang district administration, lakalong na forest department, kaban long ro. Ndai tangkaban ay jeng toy kaban pensa jeng kenmau, yangi kumki kun jong kadong Ribhoi. Kani kadeka jeng perbena kaban idon ban ay nakaliang jong ka office, jong ka Ribhoi Dorbar.